Erekeria ba majani ni bagwete ogeni abunge nkabo ndene ya factory ya Imenti na are mubunge wa South Imenti Ndagitari Shadrack Mweti oete miario ya mubunge wa Githunguri ni wegathoni wa Muchomba ya kuga watho buria bwendekithitwe bwa majani bugatuma ugoti buritoire arimi. Shadrack akiuga bobo ni urongo bange bare bagukari gikarone giki ni amwe na mubunge Dorothy Muthoni Kirima Ngushine amona kinya mubunge wa Mara Kareke Mbiuki mutugikare gatumenyithie. Narua bamwe babunge ba factory sha majani cha zone 7 batrimani tenerekeria ba factory ndene ya factory ya Imenti are akiaria mukarigite werekeria ba Kithongo Richard Gikunda Kimaita na ugite gitumi gya gwita bunge Narua ni babera mende kitheja ojege muswanda jwa kijani jure bunge nene kenda mbere jukuru kwechunche bimwe bikethira bigechenchwa na bunge ba ubethira bare na joka murimi mbunge batu tule directors itukalite ndito mithoma na tuona nare kwinya murimi nabo tweja twabatuma Mheshimiwa Kirima eta mbunge na Mheshimiwa babonde twina obeta mbunge bageta bena mathugone ja murimi na batu twinde turiuga murimi mbere, the farmer first. Mheshimiwa betu na directors turiuga the farmer first. Na kirea bunge wa South Imenti Ndagitari Shadrack Mweti na watigania West John Mutunga ni bate janirite miario bakuga yariti ni mubunge Gathoni wa Muchomba akiuga noka muswanda juju kongero goti kirea remi indi Narua bethira bekanukia na bethira bakitheria bakiuga muswanda juju kene ni kogoti kirea rabo ari wathone bo kijani bo mwanka jwa ngirijiri na mirongo iri nionto wa manto jara jarirwe ni Mheshimiwa Gathoni wa Muchomba kuga mbesha ikongerwa na tau chairman ya uga utegentu takeu taxes wirero irio itio na tugeta na mbere batwe na parliament kutegera manto jonde. Kwa hivyo tukwaria na directors na bakwigwa na tugeta mbere amwe na MPs bau bange bakuma Lutere Rua Meru kana Mount Kenya East kenda twaria na kanywa kamwe na kithirikari katugerete ku reduce levy yari mbere yari 1%. We have worked it down to reduce it manka 50 cents or 0.5%. 0.5% bando tu na negotiation na team board of Kenya na tutukona ikurugithia 0.8%. Nende kwa rire mantu yari kia ku other cost added na binambi katu reduce it what was in the T Act ya 2020. T Act ya 2020 iliwa 1%. Na watu iliwa 0.5% kana maximum 0.8%. We have not settled. The report will be out na tell us exactly what there is. Ke report rande to shewero reakwari eto ni mutuge kare.